Ibu, saya kembali. Ikokon itu makwe behe. Engkau barakana. Aga barakana. Hati dengan hati. Insya Allah dena malah perlu anak-anak ekone nene yare ke tomatuanna. Napi tu tomateriolo tak dampengi kak. Ye kone nena ni te apona. Ye ba itu nana bicue ye ba rangka mapakwe macela ada tu nena makare. Aja kesimu patak bero ke nga apoku. Pak magai tomateriolo tonga madodo pa di sangana tapi matan repahana na rekongkana bala tu guru-guru tariolo. Maka cuy mana ko agawe na perintangi guru-guru tariolo romai. Tu na toja si anae. Engka baraka na boleh kolimai. Isompo ya ro ananae. Engka baraka na. Napila la tojang. Taro kako na sompoi. Asa ko na sompoi na tojang yan anak itu. Kalau kelo tu tomateriolo. Labaco mi kuranua labaco mi kuranua renrengari decenge Allah kualongi longi. Nah sambung itu. Ini nawa sabara ini nawa sabara lolong ngegare deceng Allah to sabara tomateriolo buranisa tomateriolo makada ia rampe malabina nabi tak maraja sabara nananya maraja su. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya muliakan Guru Ta Ketua Basnas Kabupaten Pindrang, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Desa, yang saya hormati dan saya muliakan Gurita Kepala Kantor Urusan Agama, yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya yang insya Allah kita semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tersyukur maraja lorise si arajana kung Allah Ta'ala atau padang kahadir rilalan na yonro na mabaraka kung Allah Ta'ala na bodo ya ada pada pengetae insyaallah engkau bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na bodo pada rialamana ki ajap-ajapange asalewange asagenange tepe atau pada engkau salama rilino lebih-lebih pa risarimon rinna pangallahu Ta'ala.
Tan rialufay masalawa nani mapasalama lori alimalabina Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ia mancaji akacuer lor di manen atau bersalama rilino mati risulmon rina pong Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, tahu-tahu diperingati ajajinganna alimalabina Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hura ribahang, pada hura iriseng, maka dah yaro ajajinganna alimalabina Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam angke mancaji sulomatajang nawaddingi pada salama kirilino lebih-lebih fa risori monrina pong Allah Ta'ala. Narimakpan na naro nareko memang tama ki kategori orang yang bersyukur. Nareko memang to syukuru lorifung Allah Ta'ala tentu ya cerwi aga ye na perintang alimalabina Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aga ye na contoh kangengi, aga ye na cangengi, insyaallah angkan itu wadi pada lolongar ya sange asalama karilino lebih-lebih ba risori monrina wong Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, pada pura irisem maka dai taung ajajinganna alimalabina Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ritallai tau gajah magi na ritalla tau gajah nasaba iru watwewe angkariasa Raja Abraha. Yaro Raja Abraha nawat di bola mete ko watakalena riasenge akil-akilangeng anguangeng abat direngati lasaati hasa agar yaro napune Raja Abraha magi nangka nonra anguangeng akil-akilangang, pediati, lasaati, hasa, yewe Raja Abraha, nasabak yero watwewe, toni makade Raja Abraha, agama na masaro lebih, agama na macaning, natoli angka tawede koro Mekkah, yero watwewe, agama na masaro lebih. Natoli angkat tawe ko mero Makkah. Yarwatwe akhirna onro janam pena angwangenna kela-kelangenna la saatinna yewe Raja Abraha na balunru maneng pasukanna loilo kuasai tanah Makkah. Ye kodenu le kuasai loi Makkah solang agaro. Jadi onro janam pena kodenu le kuasai loi solang ini. Karo tapi aga kajajaya ruwatwe jadi wadi riala hikmah pak bu apa yeli no ai le pangatong mi cinampe mi ya ruwatwe me neng kalinge karebaewe lato na nabitta biasanya Abdul Muttalib maka da yaro Raja Abraha angke maromelo manguju loi lo kuasai tanah Makkah kode nule kuasai loi Makkah solang yaro watwe nisangi kareban onro kasinna ampena lato na nabitta Abdul Muttalib onro ciana pasilapolapoi pasi salah-salai
pendudukna tanah Mekah, si bawa tentara na pasukan na Raja Braha, latokna nabita si bawa amorena nabita, si bawa angkato penerjemah bahasa dari Habasya di jokalo mewe si runtu Raja Braha saliwan na tanah Mekah. Aba ye ko angkay madabi Raja Braha salacede na siuno tawe onro kasinna nenena nabita latokna nabita Abdul Muttalib pasi salah-salah tawe pasi sumpu si tumpu-tumpu tawe alena jokkaiwi mewe si runtu Raja Braha saliwan na tanah Mekah. Letui saliwan na tanah Mekah si runtu ni Raja Braha. Maka dia Raja Braha ye nagahe pemimpin na tanah Mekah. Maka dia lato na nabita iya na. Maka dia Raja Braha maku kwewehe salaiwi ya tu masange bola mapacimmu. Kode musalai usulangim. Jadi yaro lato na nabita dia na maballah. Te unro kasinna pena lato na nabita dia na maballah. Dena emosi tenang. Nah, yarwat tewe jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka dilatokna nabita riolo dena watakat taiwi taba boleh ya tu anu takat taye jakam na lengi takat tay na lengi polaiki no padangi Raja Braha macai Raja Braha apa to asal alena makada pute asal makada boina dena wad dibantah. Jadi asal angka to cameng kalinga ada, cameng kalinga masukan anak epo namana Raja Braha yaitu. Nah, maka de Raja Braha ya rawatwewe walako kesempatan cicang. Lisu no mu bikiriki wisi bawa madece. Musalagi ya tu masangnya bola mabacim mu yare kan ade. Jadi ya rola to na nabita sabara kasih tenang rewa si bawa morena nabita si baya penerjemah bahasa dari Habasya lesu. Watuna lisu ite onrojana Raja Braha alena toba malangi kesempatan macin rola to imondri onrojana ampenaro si kira-kira na isa ni makadao letu ni ro lato na nabita wah bergerak to ni alena ro lotama tanah Mekah tapi aga kajajian ya ro lato na nabita Abdul Muttalib tudang iko babana ka baiwe meladu aku bunga Allah Ta'ala oh wakal Allah Ta'ala atama boleh kuidi dega aga uleku kasi sangadina ule tak mano puang agaro padongan na lepat nama padongan na lato na nabita takapo batuluna pung Allah Ta'ala iga ya roh sakalompok manu ababil iyan tu yang diabadikan dalam surah Al-Fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil itu aga ya roh manu angka batu na tiwi ya roh batuewe ya na roh matu na ibakengangi Raja Braha si bawa pasukan na binasa apitangnya ko sangana bunga Allah Ta'ala ya ruwatwe ya ro Raja Braha si bawa pasukan na narate baka sesen na tanah Mekah perbatasan na tanah Mekah na pitang ako sangana bunga Allah Ta'ala majalo-jalo gajewe cat tamalalan na kota Mekah agaro sadangkat tu olokolo misangi maka dia kuat masalah te manasa makalolo kolo aja na to mabela choki na bawang malada si salam pele yetu choki men na ubale si bawa ya lansu ko buana asalam menno yetu choki ewe itu balewe ma kajili-jili tapi ko ya la bawangi mala to linasangira mialena dena baya kang ngau te kesina olo-kolo. Nah, ya rawat tewe gajaiwe ma jalo-jalo catama lalenna kota Mekah lari mana madde. Tapi Raja Braha si bawa pasukanna bertahan ya rawat tewe.
Narate na baka sesena tanah Makkah, yaro manu-manu ababile yang tidak bisa kita hitung, onroi gana. Na pesai yaro batuewe, maluak na to yaro batuewe, maka mate-mate raja Abraha si bawa pasukannya. Aga hikmah wat diriala. Satu, akkaritutuki yaro idi. Padakur batau. Tau na bojewe toli girang-girang agagan na tawe. Bangsa na pak galunge. Na boji toli ceba beto galun na tawe. Akkaritutuki. Jakama na loki tasang iluangi wigaluta. Idi tak tonroi suru akor contoh aja non roiki tega bangsa gaba ma kaega non roiki la saati magi nang kero duppa ma kaega na pada milu anna galuku tanna mega na duppa yaro aba yaro pa kompewe matoro ingi waye yemiro na jampangi iya de na jampangi ka de sabaraki si kometom itu bape dalita boleh rubung Allah Ta'ala wadi jaji mega na duppa tawidena baraka iya tu bawa maka da aku anu masalah na tomelo si aga sana si kampalu ko tu anu masalewe taberjenga nga dampeng ai dega agak baraka kena. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya na tunakka dan nabitta. De na baja to lima suseremana ye ko tengah he. Yer nakka dan nabitta. Nigi tahu. Pa itu bado nga silapana tu lato na nabitta yer wettu na boleh baturun na bunga Allah taala. Amma na makka daki. Ai, iya je tu cara maam ustaz. Agurung anak TK, cocoknya anak guru anak TK, nama dari maku kwewe, malabi anak TK ewe na tomatue sesa. Contoh, aja na tomabela madari ini di makatan nimi madari mo baki kedua anak-anak. Contoh, padahal wadi taputai. Maka na bitta nigi tahu, bacai. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Riwat tu melona masu boleh ko bolana tallu na jaminga ki pung Allah taala ya tosoe satu na jami pung Allah lenga ki jama-jamata ya tosoe dua na jami pung Allah taala ya werengi dalle siganna-ganna ka untuk ini sekeluarga ya tosoe telu na jami pung Allah taala ibabeleki boleh ri abalae tau bacengengi bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah masu boleh bolana. Tuh jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na yero tewe Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah ajajinganna alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ridalanna wa takkali alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angka tu ampe malabbi pada yakka cueri ni. Ye ko makatan rameto kita to sukuru. Yakka cueri ampe malabbi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De nagaga pada sabarakna. Karo butinna napi tiaro onna ma cerita-cerita ka onna engka salah satu jamaah Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasalanna anak-anak iya rawat tewe Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah jaji angkai lato na nabita kolebo na kabay rawat tewe na boleh caiya cari laki-laki mamali-mali la to na nabita nonno lolo mita boleh begi asalangan na yaro nang kaje caya mata palada ternyata narate babanna bolana amina angkani masuk mita tajang alimalabina nabita ako rilino jamain rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya natunak kadala to na nabita na padangya more na nabita maka dapat depunga manang iba banuewe melo ya pajetangang asanna asam malabina nabita ya ruwat tewe baja-bajana madda punga mana ba baneta na Makkah maka de toila to na nabita no padanga morena nabita apan reko
Agaro. Jadi itu si tongan na Andre tatiwi tanya aja tu cule-cule. Angka baraka karena yero pada isukurukan. Apa angka to liwar rekat na kadik na kikiri na rekena. Magi nasa ni di siaga lo TV apa kuro. Mega wet dato mana ha. Mapa ko na mapa ko. Eko aku je TV aja mu mega parotes. Aja mana mu apenre. Contoh. Dito gaga kwewe. Contoh mi yewe. Urampewe supaya dia kagak mapakuro. Ya risukurukan maga ni cabana benne de kagak ale malabina nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin loki dupa kagak, tidak mungkin loki sama ama, tidak mungkin angka pada angka jujur lo malya kagata, tidak mungkin angka lo paguru ki padi senga makara pakoye batena mutana ngagagamu ena maga komena maga na maga komena maga na maga na maga na maga na maga. Contoh. Ye ya ruwatwe aja jingan na bitaro waktu na melo ya pajatanga senna mandre tawede mandre napi tu to materiolo ata dampengi ka ye tu to materiolo tanya aja tu cule-cule ye tu baki aba sama namo barriolo rome makuro metto mandre si bulu teh tadampengi kamaraja biasa gitu mita aja na to mabela iya ro bangsana tu mandre ma dapu-dapu ngatawede sunna na mana na bita ya tu to materiolo yeba tu nandre wani nandre so ko badang kamana ngi mat dapungan riolo romai deba gaya asa pegawai negeri dan lain sebagainya. Apa ako pagawin negeri ni misana de nagalala na kada angkal leso tate 2 kasi angkal leso tate 5 misana begitu riolo ramai makuro angka baraka na ya rawate jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah tadang perika si kira-kira lah ikoko ni makwewehe nabita ako latokna nabita ya sange Abdul Muttalib masuk boleh bolana. Kamana baja sanga dia ya laki bape dale. Loki umroh de no baja tolu rampenga ki yebe. Ya roidi pada mega ewe galuna. Endre ki umroh. Aja mutoli lapo ulawamu na pada misa pasui sakna. Capu bama tu ya tu mengalia pubu racun na solang na capu balao. Contoh. Maka deje wisangi ustaz reke-reke na sekat na yaro gabaewe peko ki carana na angka ni boleh ako badang amil saka nasional bangsana ronaro iena ro tatanai kada si aga kena kaya iye si aga berseng makwe bangsane ro makun reye megewe ulawanna akari tutu ko na de misa pasui sakana menna jamana ko pada masar. Memang kau demo matapa coba ni lapoi napa mate coba ni contoh tadam pengikahe ibu boy saya kembali ikokon itu makwe behe angka barakana aga barakana hati dengan hati insya Allah dena malap peru anak-anak ekone nene yare ketemu tuanna napi tu to materiolo tak dampengi kak ye konenena ni te apona ye ba itu na bicue ye ba rangka mapakwe macela ada tu nenena makade aja kesimu patak berok nga apoku pak magai to materiolo to nga madodo padi sangana tapi matan rebahana na rekongkana bala tu guru-guru tariolo maka cue mana ko agawe na perintange guru-guru tariolo romai tu na toja si anae angka baraka na boleh kolimae isompo ya ro ananae angka baraka na pila la tojang tero kako na sompoi ato ko na sompoi na tojang ya ananae tu kalau kelo tu to materiolo la baco mi kuranua la baco mi kuranu aren rengari de cenge
Allah kualongi longi. Nah sambung itu. Ini nawa sabara ini nawa sabara lolong ngegare deceng Allah to sabara de to materiolo na pak guru me mani sabara apa burani seto materiolo makada ia rampe malabina nabi tak maraja sabara nananya maraja sukuru masa ngame je belo-belo ya tu tojange pada sukuru ko ya kemana nih kong ke benemo kau wadi mu tojang kama toki di lo matojang ina namo contoh kuruko bu oi bu memang aku kwewe jadi aja tak salah paham maka dah magi na beta anak-anak matojo lada anak-anak tan na beta anak-anak apa to matuan na sa ye to mi makwewe he aja ga baper ye to mi makwewe non re mana ni aku kurang ngesara na to jangan anak-anak to jal listrik mina pake memang asal nama apa listrik? Aku kau waya listrik tojok toko. Dema sandala tojok toko. Memang apa kau nak? Dena kalau masompo. Tojang anak-anak. Na tojang listrik si anak-anak. HP mani bana putara. Ada elona kaki di kepala di kaki. Tanama buntu-buntu. Guru nana pusi makara yamba pule bega je ya nana kasih natuju contoh pak ini matona mulai tomato hebo haya beneng kanaku uto jala de haya beneng angka bene paralu namu indo na uto jatuh beneng angkai memang supaya sabar aku makan nakang misana hai we burat to jakar hendre ko ku to jako he misana contoh ya mina to macap pawi Pak Devi gaga dan risak kongke salah cede ya na rekko jamaah yang rahmat contoh tidak mungkin lah di burane masa di burane lui rekko ko benewe Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Na yarwate kama kadela to na nabita apandre ko. Mapandre aja ta mareka makadi. Sininda yaro bagalunge kwewe he. Pagalum mana? Sanurangi. Dena masanyawamu mite baca ramai. Gora dena mana sasadana mo yang kalinga ali ko salong. Kani heme nama kepek mana he ko na mita he tade sawak bale-bale he Ebo ede nulle made cengi ya gage ko de yam maneng-manengi wi yari di vagalung eta senu-senura ni kada obo Allah taala kau dupa mi seratu karu lalana sidi heto wasumbangi 5 karu ay makadito ye tapa makadam be ay demetan menamakan rena balawo patapa makadoko be 5 karu mi suro kosokang tapa makadano be contoh miero contoh Ibu magi na makun rey goray nasabaka yari di burane mapalau mi bawang men rey gabay ni gamale bo elo macata patimbang makun reye angkel linda gabay ni tarimay makun reye loki masidakan aden rule masidakewe kodena kado tuan putri silakan. Nah,
Nap, ibu. Jadi abas-abas ki. Toki meni kurang perlu ematu. Abakam masih kita magalola ada ni he. We sena asena sampai-sampai ona bebe to ngebolok masam pajang. Baik kasina masih kita. Pak mage magalo mana ni na. Ye mani bana boleh ye he. Ye mani bawang he. Palinga ye wehe makasilada ni itu ongkoso 25 juta. Makasilada ni itu. Iya. Tapi beneng anggota dewa ka ai sisa mu gaci ye wehe. Iya, contoh. Iya, contoh. Tapi pacara makasih. Iya mi molang. Misalnya contoh. Ibu, jadi wedding itu sanu raya roa, toki korang pelota makada sumbangan untuk pembeli mie putih makepuk contoh. Aja tak tersinggung ini pengurus masjid aja tak tersinggung. Pak Magai, yaitu sininda pengurus masjid lisa suruga mana. Eta barja nggak dampeng. Tisa ka Pak ya sange Nabi Daud. Lomi mali murusu yerotana ewe ko Palestina na tappa angka bolana liwat lopo na kusuruga taroki asanna Nabi Daud alaihi salam na urusu mira Pak. Jadi hari di pengurusu masjid adampeng ika maraja ye kongki rampe makwe aja tersinggung Pak. Lomi yere ye tode na talinga supaya masumbang misalnya contoh. Pak memang Pak, pada jenga kadampeng lebih madosa Pak. Kuya surat masumbang apa dewa sumbang. Maka dari itu mapa mula ka masumbang 110 rupiah untuk pembeli mie ini na tambah. Alam eman ni. Oh, matu pi balik ka korota dompet tas dompet. Dewasan ke bari kantong ke korong bari. Napi makara ki aja mak boro-boro. Ibu memang tak dampai kak. Jadi itu ini pengurus masjid Elisa suruga gitu maka lopo yurusu bawa Pak engka bolata maka lopo ye komega Pak protes ki maka magina pake ma elonatoria tame kue masuk kue abang ubani mataru anu bani mataru jana nain apa tenak ki Pak engka padongan malaikat Jibril aga padongan malaikat Jibril oh buakallah taala ponco ki sungan na pengurus masjid agar hikmana ada di suruga tita Nabi Daud na urusu ya tanah bawa nurusu mate na batarusi anana mate itu jadi itu pengurus masjid jadi pengurus masjid batu na dena jadi pengurus masjid manakah desa na marigaga Pak itu pengurus masjid memang lisa suruga meto magira mate supaya angka si sele make budeceng. Dan apa ada tu hakinya sesa ada apa biasa to contoh sesa ibu oh ibu jadi seperti itu jadi tinuluki napi lato na nabita na guru meman ni malabo apalagi nabita apalagi dia ro pansani di syukurki nang kamalo murusu masigi magri cabana de galo murusu masigi kamana ni te cicai misalnya tatalo aga kome namegang itu hamega protese dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir karena waktu yang membatasi kita. Pak, tadampeng ka maraja. Nah, ya rawat jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kaya rawat tu jajingan na nabita yaro matawaina bujus samsang pede malada itu mubak narima kuan na naro yaro idi rupa tawe ang kewe tepat na jago to nga pengurus masigi tanrana pengurus bo malada mubba matawena bujus samsai yarwat tewe napi tu manca jiba parengarang maka da agi pada ripegau ada pungang agi pada ripegau kode gaga baca Quran kode gaga salawat ko ale malabina nabita de gaga pangaja madeceng de gaga to maguru masidak kapa biasa lena ketunronge iya na tuonrok kami na makabot de na jalingi malaikai labi ba pung Allah Ta'ala ini maku kwe de na gaga lo masalawa ko nabita aga biasa kayo ko dupa kiase ko may maga yoli ni aga pagawe sarata kasi melela duanga ki abale na tosi mabahak ko agamaywe misal na contoh ini mahade mahata aga-aga sedangkan rampe-rampe miasa malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dega kalau masalah aku nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya pak maga yero toli nonroi kata kaboroka irampe ngasi tapi mito no bakara wah aga tua aga mate palai ko makada matinulu mo kaje masidak ka ustaz matinulu mo ka mas magasanna masumbang namo de na wasam pajaje ba namo maga kan kamatona asa nilai na coco ni angka nilai na bangsane rosoko eta TV mabaki bepata juju pole bolata angka mana ni apalanna tajaki ko suruga kamana ni tajaki tapi ko de masam pajang tami suruga sokomu de gage punana memang pagod memang pagoncin na itarima sini na bapereceng sampajange manca jilalan na dampengi dosa-dosa ta pung Allah Ta'ala sampajange inna salata tanha anil fahsai wal munkar ne sampajange na babeleki bodan mape jajae agaro nah Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala angkana tu mana na wereki pung Allah Ta'ala ya aga yaro akka cueke aku ale malabina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ritujunna magatona hatuli ko tiase de misang alemu gola-gola ka madem per acara maki tanya anak-anak ye Bapak Ibu yang rahmat itei Bapak Ibu yang salah sane kota sedi coba gare tali mapa walu be bang aga lu fau aga na rona lu fau aga rona ro aga na ro fau ro aga na ro ustaz alena de to isang ito bato nga kalori pung Allah Ta'ala aga na ro gara-gara yaro yase maka ni kumapake ye fusa ni sampai di mana tadi Pak walu betong itu tanda bunga-bunga air samsang mana karena tu corona pura ni ro ro capak ro gara-gara aja ya se cakon nono Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala jadi maka cuek aku malabina nabita ya cara-carana beribadah nabita cara-carana ampe malabina nabita ribadana rupa tau maku tobaro ribanca jiri lenge tobaro insyaallah angkan itu malemak matu bali baku tanana malekala leki buru baku tanah pamula makrama rabbuka niga buammu malamari bali barakana sampajata makara Allahu Rabbi makutane maduana malaikai mana biuka gara-gara barakana ya kaceri ampe malabina nabita baik carana beribadah makutobaro ampe-ampere ribadana rubato makoto ribanca jiri lenge tobaro malamari bali makada Muhammad sallallahu alaihi wasallam makutane mataluna malaikai imamuka
tahu tolip baca ngengi aku orang yang anak amalkan malamma ina bali maka da Al-Quranul Karim maka da malaikai atinrono pada tinrona botim parwewe muruntu onro kami na malabiri sesemu iya naritu onro iliyi alhamdulillah salamani aku mi pada masar na tatama baku tanebe aga tommi tu matu meweki ko pada masar salah set di mana yaitu pasti dekata yang kedua mana mancajiwat ditoki maringa-ringa mana tu matu terbebas dari segala-galanya itu basara mana tomali tutuiwi alena boleh risakna dan lain sebagainya maka lebih kau ni carana ya ustaz anu ucicil nak kena ni gasak papi aga balik kena ko kewajiban wajai inremu jamaah yang rahmati dan dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua, lebih-lebih untuk pribadi yang berbicara. Ubah calling ifema tengarange buah ya sumbangata untuk na yewe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.